Hindi po tapunan ng basura ang ating mga ilog, ang ating mga waterways. Iniimpepasyag na ning pamuntok ning City Environment and Natural Resources o Sendro ning Syudad San Fernando, Pampanga. Karinganggang kabalen, katukining opisyala anunsyo ning Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, akaurana. Metong kanu kasiking maging sangkaning albog isong makanining panawon, ing basura. At king pisasabyang ini, maraguling papil daring balang metong, ban panatilyang malinis ing kekatamong kapaligiran. Magumpisa kano ini king proper waste segregation king pami bale-bale. Ikawan irig biodegradable, non-biodegradable ang pong recyclable. I-manage yung mga basura na napoproduce ng bawat individual. Yun yung panawag. Kasi yan po ang susi. Kasi makikita nyo, bakit may pagbaha? Bakit, dahil nagkaklag po yung waterways natin dahil sa basura. Bayo pamirasing kauran na tinalakan ng regular clean-up drive agagawan karing barangay king Syudad San Fernando. Balaos mo naman kanu ing desilting at declogging karing waterways ban mabawas ing albog. Bawat barangay naglilinis, no? Ang cleaning ng waterways twice a month. So yung worry natin ng pagbaha, malabo. Pero agpangkang doble kano sapat ini nung karing siping dang balen, lakwas karing at suking upstream, gumusal. Posible kasi kanong magusing basura pababa at istong milyari ni, mamroblema la pamurin. Inyapin kayaw sana ning sendro, ing pamisawpan karing kasiping a local government units. Dapat accountability, pero dapat collaborative effort po ng mga LGUs. We should coexist at saka iisa lang po ang goal natin. To preserve and keep our environment. Samantala, timong pamagsadya pa rin king panawuning kauran. Midaol niya ng mga inspection ng Police Regional Office 3 o PRO3. King pamanimuna ng Police Brigadier General Jose Dalgo Jr. karing disaster equipment bana sigurong atsula reni king optimal condition at makasadyala for deployment sakaling may kakalamidad. Kaya be karing ininspeksyon ding sakyan, rescue boats, communication devices, medical supplies at aliwapang essential equipment. Penimunanen ng Regional Mobile Force Battalion ng Disaster Preparedness Demonstration, ban pakit ing kapasidad daking pamag-handle mialiwang emergency scenarios, kalupaning bagyo, ayun at albog. Iti ban pakit kanu ing readiness ng PRO3 king pamag-respondi karing disaster situations at asiguro ing kaligtasan ang pong seguridad da ring komunidad. Ako'y kaya kayong talasuyo'y Jennifer Salenga ating pusong makabalen.